Board of Secondary Education Manipur gi Class 10 gi Science ki Chemistry gi ahanba chapter da Periodic Classification of Elements si koina episode asida yengasi. Elements sing asi karino hairakanda aikoi gi akoibada leiriba potsai sing asi ngasai gi sariba machak sing asi bo koina elements kaweba aikoi gi akoibada leiriba ngasai gi metallic substance adagi hawa nungsit adagi leiriba uriba khudingmak si makoi sing sibu sariba machak sing ase masibo koina elements kawba yaeba aduga karamba machak sing ngasai gi makhata na amuk thugaiba yadraba machak sing ase koi gi yengsi ko any substance which cannot be further decomposed into simpler substance by chemical reaction sibu elements haiba yae haina Robert Boyle sina hairameba haibadi koi khudam oina sodium chloride thumji yengseba thumje koi elements natte maram di ngasai gi thumsi koina sodium amadi chlorine da muk thugai ba yariba natra adagi carbon dioxide gas se element la natte maram di carbon amadi oxygen da muk thugai ba yariba adubu sana hairiba adagi lead hairiba adagi carbon hairiba sigum machak sing sidi element oibra oi makoi di kari gi no haibada makoi di muk makhata na muk thugai ba yadre ba chemical reaction tawrba matungda aduna siguma mayam asibu koina elements kawi masi thaina digi hona elements si tamna scientist singna mathang discover tawra kanda hauji akoi chama gi mathakta elements lei haibase koina khangba ngammeba aduna akoi classifications of elements se ngasai gi classification taunaba honareba ngasai gi elements leiba koi khudam oina haisi khudam oina ka amada leiba pochai myam ko chai chakhaiga leiba pochai myam ase koine elements ni haina loksalase ko masigi elements sing asibu niyom chumna magi mafam da akoi gi rule amaga loina na masi niyom amaga loina na masibu order tawraga phajana mai mafam da thamba du koina classification tawbuga chap manaiba elements bu adumaina classification adumaina classify tawbuga chap manaiba khudam sida uri simaina ko aduna masi ahan bada thaina koigi scientist Dovirinier hairiba scientist na hana tawbuse haureba mana masi matamnuda khangba elements khara koigi yamna khangdi matamduda diko matamduda phangba elements sing aduma mana niyom amaga loina na masi punjana ba honaiba classify tawna ba man niyom amaga loina na arrange tawna ba honarameba mana ngasagi Dovirinier triads harise koina ngasagi mana elements si ahum punjalaga mana group se same na ba honarameba mana same na ba honariba ahumigi group si niyom ama mana follow tawraga ngasagi group tawrameba kari niyom ngasagi increasing atomic masses ta ngasagi magi elements sing adugi atomic mass hengalakpagi matung inna mana ahum si form ahum se punjana ba honai aduga ngasagi punjali ba ahum sigi mayai thangi be elements se magi atomic mass asi ngasagi matai thangi be element ani dugi atomic mass tugi min lokthoga phangba value do aduduga ngasagi mayai thangba element tugi atomic mass siga chaurakna manayeba aduna adum tawdana mana elements sing ase oga ahum da punjalaga madugi rule do follow to ahum da punjalaga mana Dovirinier triad haina putho ameba khudam leire ko lithium sodium potassium degi chlorine bromine iodine na chingba mayam ama leire matamdu da di madu chatna ba yarami maram di elements yamna discover tawdri matamdu da ko aduga madugi pot tu yaraktre ko gi elements mathang lakpadagi aduga adagi new lands hariba scientist na amuk atopa rule ama muk mana puthoeba adudi elements mana karam haina order tawge habada muk yengseba asagi elements ma su asagi atomic masses ki matung ina manasu increasing order of atomic masses ki matung ina manasu amuk order se tawi adubu magi case de ko ngasagi elements se mathang arrange tawrak matamda ama ani ahum mari manga taruk taret sure nipan sube elements se ga ngasagi ahanba haurakpagi elements tugi properties se kharga mana badong taweba manasum uba matamda aduna sai manarabanina nipan sube elements na amuk atoba anova group ama saraga amuk mana hauhalleba masigi rules se mana ngasagi isai sakpada kone seasonariba sarega ma pa tawuse siga manaraga leirameba
ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯁꯥ ꯔꯦ ꯒ ꯃ ꯄ ꯙ ꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯁꯥꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯁꯨꯕ ꯁꯥꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯟꯅꯔꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯁꯨꯕ ꯁꯥꯁꯤꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯁꯥꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯇꯔꯦꯠꯀꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯁꯦꯝꯃꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯜꯁꯤꯌꯝ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯝꯃꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯃꯥꯁ ꯅꯦꯝꯕ ꯀꯦꯜꯁꯤꯌꯝ ꯐꯥꯎꯕꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯅꯝꯕꯔ 20 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯌꯥꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯗꯂꯤꯐ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯁꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯗꯧꯋꯤ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯃꯥꯁꯦꯁ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯖꯤꯡ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯃꯥꯁꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯁꯇ ꯌꯦꯡꯉꯛꯑꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯁꯇ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯠꯁ ꯑꯥꯔ ꯄꯦꯔꯤꯌꯣꯗꯤꯛ ꯐꯪꯁꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯌꯔ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤक masses aduna elementsingna chenba properties isu yengakanda mana elementsing asibu increasing order of atomic masses ki matung inna keno tawreba order tawnaba honareba karam properties yengami mana yengba sida sangasagi elementsing asina oxygen ga react tawbada karamain tawi adagi hydrogen ga react tawbada karamain tawi ka haina sum yengma matamda reaction thokpa matamsida manarap magi properties uba sing sigi matung inna mana adumaina order tawrameba aduna Mendeleev hariba magi classification sina khara ngasagi brought some order in the properties exhibited by elements ko maduna khara macha khaiba khara ure mamangi ani duga yengnaba matamda adugi elements sing asibu study tawbada khara laihalle aduga mana mamangda sagi predict tawbada khoigi error thokiba haibidi elements sing atomic masses sing predict tawbada error na chingma mayam do mana predict tawbo ngamaeba ko adagi could predict existence of more elements aduga mana magi rules si follow tawraga order tawbo matamda marakta gap kumba lairakpa sing asi mana haire adudi sigi gap lairiba se sidai the elements discover tawgudaba what pa khara lairi kaina mana atai elements lakadaba sing predict tawbusu ngamammeba adubu magi rules si koigi isotopes ka hariba sing asidi magi table sida hapa yaraktreba isotopes sing si kari no hai kanda ngasagi isotopes haibadi atomic number di manaba aduduga ngasagi mangonda neutron gi masing sidi khenaba neutron gi masing sidi khenaba dagi magi atomic mass se tongan ba atomic mass laktoineba same elements gi manung sida atomic mass se tongan ba lakpadagi madumain tawduna atomic isotopes sing asidi magi table da hapa ngamamdreba ko adagi muk atomic masses do not increase in a regular fashion. So it was difficult to predict how many elements could be discovered. Aduna mana nga sa haire gap lakpa matamda nga sagi masigi marakside elements khara mu hapa yari haiba se mana predict taweba elements sing ase adubu nga sagi hengalaiba atomic masses sidi regular fashion de hengat pa nattabanina nga sagi chawrakna si hengali haiba do khangdabanina kayam sagi element amaga gi marakta nga sagi anouba elements kayam leiram guduino haiba se mana exactly predict tawbudi ngam deba khambra aduni magi limitation hai taragadi aduna Mendeleev key table classification si aduki matik asagi phawa oi ki matam duda adubu asagi modern periodic table haina amuk anouba type of classification se amuk tholak toineba Mendeleev na tawba sidagi amuk hena efficient oibana chingba mayam ama modern periodic table sidai ngasagi mamangda laikriba classification sing asiga maga khenarisi mamangi sing adudi elements sing adu increasing order of their atomic mass ta pigibaneba makogi mass hengalakpagi matung inna group tawkiba adubu modern periodic table dadi atomic number hengalakpagi matung inna group torakadoineba elements sing ase masigi periodic table asi modern periodic table asi Henry Moseley hariba scientist sina 1913 da ahan bada mana propose tawkiba aduna masi periodic table se ko yengsi karamain toraga order tawge haiba matamda ko asumna ugani adudaga periodic table sida yengba matamda makoi si koina horizontal rows
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯔꯥꯏꯖꯣꯟꯇꯦꯜ ꯔꯣ ꯇꯔꯦꯠ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯣꯔꯥꯏꯖꯣꯟꯇꯦꯜ ꯔꯣ ꯇꯔꯦꯠꯁꯤꯕꯨ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯄꯤꯔꯤꯌꯠꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯄꯦꯔꯤꯌꯣꯗꯤꯛ ꯇꯦꯕꯜꯗ ꯄꯤꯔꯤꯌꯠ ꯇꯔꯦꯠ ꯌꯥꯎꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯔꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀꯣꯂꯝꯁ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯚꯔꯇꯤꯀꯦल ꯀꯣꯂꯝꯁ 19 ꯂꯩ ꯃꯁꯤꯒꯤ 19ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁ ꯀꯧꯒꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ 1ꯗꯒꯤꯅ ꯍꯧꯔꯒ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ 18 ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯒꯅꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯂꯥꯏꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯦꯚꯤꯒꯦꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯂꯥꯏꯅꯅꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯊꯣꯜꯂꯤꯅꯦꯕ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯊꯣꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯠ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯅꯤ ꯑꯃ ꯁꯤꯔꯤꯁ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯔꯤꯁ ꯑꯅꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯅꯔ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯤꯁꯟ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯠꯁ ꯀꯧꯒꯅꯤꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯔꯤꯁ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟ 13 ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯤꯔꯤꯁ ꯑꯅꯤ ꯁꯦꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯔꯁ ꯁꯤꯔꯤꯁ ꯑꯣꯐ 14 elementsꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯤꯔꯤꯁꯅ ꯂꯥꯟꯊꯥꯅꯥꯏꯠ ꯁꯤꯔꯤꯁ ꯀꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯁꯤꯔꯤꯁꯁꯤꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯅꯥꯏꯠ ꯁꯤꯔꯤꯁ ꯀꯧꯒꯅꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯠꯁ ꯑꯍꯧꯕ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯁꯤ 1ꯗꯒꯤꯅ 19 ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ 19 ꯁꯨꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯕꯜ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯕꯨꯅ ꯖꯤꯔꯣ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯔꯛꯑꯅꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯕꯀꯣ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯤ ꯀꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ 1ꯒ 2ꯒ ꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯅꯝꯕꯔ 13ꯗꯒꯤꯅ 18 ꯁꯨꯕꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯦꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯠꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ 1 2ꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ 13ꯗꯒꯤꯅ 18 ꯐꯥꯎꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯔꯦꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯠꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯀꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯅꯝꯕꯔ 3ꯗꯒꯤ나 12 ꯐꯥꯎꯕꯁꯤꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯤꯁꯟ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯠꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯒꯅꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯨ ꯂꯩ ꯃꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯥꯌꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12ꯅ ꯆꯤꯡꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯃꯆꯥꯛ ꯈꯥꯏꯅ ꯇꯝꯃꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯪꯒꯗꯕꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ 1ꯒ 2ꯒ 13ꯗꯒꯤꯅ 18 ꯐꯥꯎꯕ ꯔꯦꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯠꯁ ꯀꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯅꯝꯕꯔ 3ꯗꯒꯤꯅ 12 ꯐꯥꯎꯕꯁꯤꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯤꯁꯟ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯠꯁ ꯀꯧꯔꯅꯤꯕ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯂꯦꯕꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯄꯦꯔꯤꯌꯣꯗꯤꯛ ꯇꯦꯕꯜꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯔꯁ 20 ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯅ ꯀꯦꯜꯁꯤꯌꯝ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯃꯆꯥꯛ ꯈꯥꯏꯅ ꯅꯈꯣꯏ ꯇꯝꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯑꯦꯄꯤꯁꯣꯗꯇ ꯐꯖꯅ ꯄꯦꯔꯤꯌꯣꯗꯤꯛ ꯇꯦꯕꯜꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯈꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯀꯟꯐꯤꯒꯨꯔꯦꯁꯟꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯚꯦꯂꯦꯟꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯌꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯈꯣꯠꯂꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤꯀꯣ एपिसोड असिदैसिदा ज्ञान ताहौदबा अदगी भाव ताहौदबा चिंगबा यावरगसु कमेंट सेक्शन दा अदुम हाइबिरओ अदुगा आई रिप्लाई तौनबा होनरके थैंक यू